Amakuru agaragara mu itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda aravuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpine kigiye kuzarega mu rukiko rwa gisirikare Colonel Tom Byabagamba ibyaha byiswe by'inyongera ngo yakoze afunzwe. Itangazo riravuga ko ibyo byaha birimo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo. Itangazo rya RDF rigakomeza rivuga ko ibyaha bishya ishinja Colonel Byabagamba bikiri gukorwaho iperereza. Rivuga ko Colonel Byabagamba ibyo byaha yabikoranye n'abandi bantu b'imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo. Nyuma yo kubona iri tangazo, ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Valérie Musore Gakunzi wamye yunganira mu mategeko Colonel Byabagamba ku bindi byaha, maze abibwira ko ibi byaha bishya bishinjwa uyunganiraga ntacyo abiziho. Maître Gakunzi yavuze ko nawe yabisomye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda. Ijwi rya Amerika kandi yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, maze adusaba ko twafata amakuru akubiye mu itangazo rya RDF avugira. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibindi byose ari byo guharira abakora iperereza ku byaha bishya bishinjwa Colonel Tom Byabagamba. Icyo twari dukeneye kumenya kirenze kuri iri tangazo ni igihe bikekwa ko Colonel Byabagamba yaba yarakoreye ibyo byaha, byashoboka tukamenya niba hari abasirikare baba bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gushaka kumutorotsa muri gereza afungiwemo nk'uko bivugwa mu itangazo, byaba na ngombwa bakatubwira igihe ashobora kugerezwa imbere y'ubutabera. Ibi byaha bitangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda nyuma y'aho Colonel Byabagamba na muramu we Retired Brigadier Frank Kanyambo Rusagara bajuririye ibihano bahawe n'inkiko z'u Rwanda. Aba bagabo bombi bahoze bakomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda bisunze amategeko, baregeye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba barasaba ko ibihano byo gufunga imyaka 15 bahanishijwe byateshwa agaciro. Bajuriye kandi basaba ko urwo rukiko rwategeka Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnson Businge akabaha imyanzuro y'urubanza rwabo nk'uko rwaciwe mu mpera z'umwaka ushize 2019. Colonel Tom Byabagamba wigeze kuba kuri umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014. Ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha, n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri Colonel Byabagamba n'umwunganira bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire rwo runyuranya gato n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyongeye guhamya Colonel Byabagamba ibyaha byose uko ari bine, ariko kivuga ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishije Colonel Byabagamba imyaka 21 y'igifungo ntacyo rushingiyeho. Rwisunze amategeko urukiko rw'ubujurire rwamuhanishije imyaka 15 y'igifungo no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare. Colonel Tom Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara babura n'abahakana ibyaha bivuye inyuma, bavuga ko bazira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki, bakavuga ko bikomoka hanini ku masano bafitanye n'abahoze ari inkoramutima ku butegetsi barimo abavandimwe babo ba hafi kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buriho. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko Colonel Tom Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira inyungu za politiki. Izo mpande zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira Perezida Paul Kagame ku myaka amaze ategeka u Rwanda ko yaruteje imbere, ariko zikanamunenga ko ngo yashyize ingufu z'umurengera mu kwigiza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abereye ku isonga. Imbunda ebyiri za pistol imwe ya Vector General Rusagara avuga ko yakuye muri Afurika y'Epfo mu 1997 n'indi ya Jericho yakuye muri Israel muri 1999 zafashwe nyuma yo gutabwa muri yombi nizo ubushinjacyaha bushingiraho bumurega icyaha cyo gutunga intwaro binyuranije n'amategeko. Nubwo bwemera ko General yemerewe gutunga imbunda, ubushinjacyaha buvuga ko yagombaga kuzimenyesha Minisiteri y'Ingabo kuko yari yarahindutse umusivili. Bwavuze ko yigeze kujya mu Bwongereza zisigira Sergeant François Kabayiza wari umushoferi waho kuzishyira ubuyobozi. Ubushinjacyaha avuga ko Sergeant Kabayiza yatunze izo mbunda mu gihe cy'imyaka 5. Buravuga ko General Rusagara akimara gutabwa muri yombi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani 2014. Uyu mushoferi we yafashe izo mbunda ajya kuzihisha kwa muramu we Colonel Tom Byabagamba. Mu mvugo bwakoresheje mu rukiko yazizanye kwa muramu we kuko yari azi ko adashobora kumuvamo. Bwashimangiye ko yashatse kuzimangatanya ibimenyetso. Ingingo y'amasano hagati ya Colonel Tom Byabagamba na muramu we General Rusagara yashatse kongera kuzamura impaka ndende mu rukiko. Maître Valérie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba asanga kuzamura iby'amasano ari ukwinjira mu buzima bwite bw'abaregwa bitagombye kuza mu rukiko. Yagize ati uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe, ikigaragara iyi dosiye y'ikirego cy'ubushinjacyaha ikoze nabi.
ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko amasano y'abaregwa agaruka atari igitekerezo cyabwo, buvuga ko bikubiye mu nyandiko mvugo y'uwahoze ari umushoferi wa Rusagara. Umucamanza Major Charles Madudu yihanangirije impande zombi ko adashaka kuzongera kumva amasano azamuka muri uru rubanza. Yagize ati, ntituri mu rubanza rw'amasano ntihazagira uwongera kubigarura. General Rusagara yabwiye umucamanza ko imbunda za masotera aregwa gutunga bihabanye n'amategeko yazibonye nka kado. Avuga ko yazihawe akiri mu kazi nk'umuntu wari ushinzwe ibikoresho bya gisirikare, kandi ko bwabo ubuyobozi bwa Etat Major n'abambasaderi b'ibihugu yaziherewemo bari babizi ko yarazitunze byemewe n'amategeko. Ku bushinjacyaha imbunda ni iza leta n'iyizitiza bishatse, kado y'imbunda si y'amashati cyangwa inkweto. Mu kirego cy'ubushinjacyaha harimo ko izi mbunda General Rusagara yaratunze bishoboka ko yazikuye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda. N'amagambo uregwa yabwiye umucamanza ko yayasoma yumva agize ubwoba. Ibivugwa n'ubushinjacyaha yabyise ikinyoma cya semuhanuka. Colonel Tom Byabagamba yahise yakijamba abwira umucamanza ko utanze imbunda n'uyihawe atari wo bazinjiza mu gihugu. Yagize ati, zizanwa na Minisiteri y'Ingabo ikazishyikiriza abazihawe kuko nanjye iyo mfite nayihawe muri Israel. Icyo kuba umushoferi we Sergeant Kabayiza yarafashe izo mbunda akazijyana kwa muramu we Colonel Tom Byabagamba, General Rusagara yabwiye urukiko ko yabimenye nyuma nabwo Kabayiza yarafunzwe ageze muri gereza ngo yakorewe yicarubozo ngo azashinje shebuja. General Rusagara yemera ko yakoze amakosa nyuma yo gusezererwa mu ngabo ntiyaka icyangombwa cyo gutunga imbunda, ariko niyumvisha ukuntu byahindutse icyaha. Yavuze ko imbunda yaratunze mu myaka 19 atashoboraga kuzikoresha mu bugambanyi. Urukiko rwabajije uregwa niba hari aho yaba yarigeze yandikisha izo mbunda mu buyobozi. Yavuze ko aho yajyaga hose bikaba ngombwa ko azisiga ku burinzi bazandikaga. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko umurinzi wandika imbunda atari ushinzwe kumenya niba nyirazo zifitiye ibyangombwa. Colonel Byabagamba ushinjwa guhisha izo mbunda nawe yemera ko yazibitse ariko ko ataragenderewe kuzihisha. Uyu wakunze kumvikana mu ijwi ritomoye kandi ryuje ikiniga, yavuze ko yafashe inshingano z'umusirikare wari mu kazi yanga ko izo mbunda zakoreshwa ikibi, kandi ko yaragamije kuzigeza kuba bishinzwe. Yabwiye umucamanza ko yahamagawe n'ukuriye iperereza mu gihugu Colonel Franco ku by'izo mbunda kuri telefone, amwemerera ko azifite kandi ko yari hafi kuzitanga, uretse ko yazitiwe n'uburwayi bwa nyina wari urembye. Yabajije ati, umuntu ukekwaho guhisha ikintu usumuhamagara kuri telefone cyangwa umugwa gituma? Asa n'ushimangira ko ikihutirwaga muri icyo gihe bwari uburwayi bwa nyina. Colonel Tom yabaze mu rukiko agakuru gato kandi yemeza ko kabayeho, ko umwana yataye imbunda ari ku rugamba. Bamubajije ibya yarasubiza ati, mwijwi yabitwayemo n'inka za data narazitaye nkaswe uwo muturika wanyu. Yashimangiye ko igisirikare cya RDF asa n'uwakivukiyemo agikuriramo ko nta cyagombaga gutuma areka ibyo yarimo. Ubushinjacyaha buvuga ko bitumvikana uburyo uregwa yamaranye izo mbunda iminsi 5 atarazishyikiriza abazishinzwe. Maître Valerie Gakunzi yasabye urukiko kuzaca urubanza rwemeza ko Colonel Tom atigeze ahisha ibimenyetso bifasha mu kugenza icyaha, cyane ko mu magambo ye nta n'ibyo ubushinjacyaha bugaragaza uretse gushingira ku nyandiko mvugo z'uregwa. Iburanisha ritahani ku itariki ya 27 z'uko kwezi. Isomwa ry'uru rubanza ryafashe byibura amasaha 3. Nta munyamakuru cyangwa undi wese wari wemerewe gufata ifoto cyangwa ijwi. Abacamanza bakunze gusimburana ku mishandiko y'impapuro zari ziriho dosiye y'urubanza. Bahereye kuri Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umucamanza yasesenguye ingingo ku yindi maze avuga ko imikirize y'urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare igomba guhamukwiri. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yahamije Colonel Byabagamba ibyaha binuko byakabaye: icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi, guhisha nkana ibimenyetso byafasha kugenza icyaha no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Umucamanza ashingiye ku mategeko yavuze ko icyaha gikomeye cyo guteza imvururu muri rubanda gihanishwa hagati y'imyaka 10 cyangwa 15. Aravuga ko ibyaha aregwa bigize impurane mbonezamugambi. Yanenze umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare ko yahanishije Byabagamba gufunga imyaka 21 ntacyo ashingiyeho. Akimara kumva igihano cye, Colonel Byabagamba yahise asohoka hanze aherekezwa n'abasirikare agenda yitsa imitima mu ijwi ryo hasi. Byabaye cyo kimwe no kuri muramu we General Frank Rusagara. Umucamanza yamuhamije ibyaha 3 byo gukwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi, gutunga imbunda bihabanye n'amategeko no gusebya leta ari umuyobozi. Yavuze ko hashingiwe ku buremere bw'ibyo aregwa agomba kubihanirwa. Aha nabwo umucamanza mu rw'ubujurire yanenze umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare ko yahanishije General Rusagara gufunga imyaka 20 itagira isobanura mpamvu. Yahanishije General Rusagara gufunga imyaka 15. Byari bigoye kuvugana n'abavandimwe bari mu gahinda gakomeye, bamwe barira abandi bimyoza kubera kutanyurwa n'ubutabera babonye. Maître Pierre Celestin Buhuru wunganira General Frank Rusagara yatangarije ijwi rya Amerika ko batanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza kandi ko ubutabera butarangirira mu Rwanda. Twakoze akazi kacu n'urukiko rwakoze akazi karwo,
twishimiye ko igihano kigarutseho hagabanutseho imyaka 5 ariko ntabwo twishimiye icyemezo cyafashwe muri rusange. Urubanza mu rwego rwo mu Rwanda rurarangiye ariko ntabwo ubutabera burangirira ahangaha. Hari cyari ubundi buryo bwo kujurira no kujya imbere y'inkiko zo hanze notama East African Court of Justice. Uvuga ngo abakiriya bacu bazatubwira icyo bashaka gukora, niba bashaka kujurira, niba bashaka gukomeza tuzakomeza. Mu kwezi kwa 11 uyu mwaka abadepite b'Abongereza bari bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba kurekura aba bagabo bavuga ko barwaye kandi ko hari byinshi bakoreye igihugu. Perezida Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru yasobanuye ko abadepite b'Abongereza bashobora kwibwira ko bari gukorera byiza aba bafunzwe kandi bashobora gusubiza ibintu rudubi. I'm not sure that they are aware of even how they complicate. Aragira ati sinizera ko bazi uburyo ibyo birushaho gukomeza ibibazo byabariye abantu bibwira ko bari kugerageza kuvugira. Mukuri barakomeza ibibazo byabo. Nakabagiriye inama ko ibyo birushaho gukomeza ikibazo. Bibwira ko bari gukora ibintu byiza mu nyungu zabo bari kuvugaho. Ariko ntekereza ko izo mpungenge za gutyo zikomeza ibibazo ndetse na cyane. Complicate cases even more. Nibutse ko mu kwezi kwa 3 2016 aba bagabo bombi General Frank Rusagara yari yahanishijwe imyaka 20. Muramuwe Colonel Byabagamba aho za kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame we yari yahanishijwe gufungwa imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare na n'ubu barakomeza kuzamburwa. Nibutse nanone ko ibyaha byose baregwa babihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki batashye ubona ko ku masura bakomeye. Bite basha imyaka 5 niba handesha nayo utangira ubusa.